Potpredsednica pokrajinskog odbora G17+, Ana Novković, izjavila je da će Ujedinjeni regioni učiniti sve da bi se u Srbiji sprovela decentralizacija i regionalizacija. Ona je dodala da su građani Vojvodine, kao nekadašnji ekonomski pokretači države, sada doživjeli da imaju manje prihode od Beograđana, pa čak i od republičkog proseka. Ono na čemu ćemo mi insistirati jeste vraćanje imovine lokalnim samoupravama, jer smatramo da jedino na takav način se imovinom može upravljati na dobrobit svih njenih građana. Nije ni prirodno ni logično da neko iz Beograda upravlja imovinom u Pančevu. Drugi segment za koji ćemo se Ujedinjeni regioni Srbije zalagati jeste fiskalna decentralizacija, jer smatramo da novac treba da ostane tamo i gde se stvara. Pored ove fiskalne decentralizacije, ono što zagovaramo, to je upravo neposredni izbor gradonačelnika i ne samo gradonačelnika, nego i svih ljudi koji čine sastavni deo grada Pančeva, a to čine u svakom slučaju i mesne zajednice, i seoske i gradske, a što zagovaramo da u svakom slučaju imaju veće ovlašćenja na taj način što će u narednom periodu biti organizovane kao opštine. Predsednica Narodne partije u Pančevu, Borka Žunić, predlaže da se gradskim mesnim zajednicama dodeli više novca u srazmeri od prihoda koji se ubiraju sa njihovih teritorija, odnosno od komunalnog opremanja, iznajmljivanja garaža, poslovnih prostora i zakupa javnih površina. Tim prihodima bi mesne zajednice mogle finansirati manje investicije i pribaviti projekte za neophodne infrastrukturne objekte od opšteg interesa, jer to grad Pančevo sa čedom zvano javno preduzeće Direkcije za izgradnju i uređenje Pančeva, kada radi površno, ne sagledavši potrebe po pitanju lokacije, kapaciteta ili nikako ne radi, jer je to za grad bacanje novca. Narandžasti blok se zalaže da se kroz decentralizaciju i regionalizaciju vlasti prosveti opredeli više novca, kako bi škole imale više novca za školovanje kadrova, bolji obrazovni program, ali i za plaćanje redovnih komunalija. Vojvođanska partija traži veće ovlašćenje za seoske mesne zajednice, jer je po njihovom mišljenju ključ razvoja naše države decentralizacija vlasti do najnižih nivoa, odnosno mesnih zajednica.